لإيطاليا كاربدست و بوليسان گوتوان بسر اندامن كومالاكا پشتوانن اولدارك راديكال اسلامي كرد گرتيا بريكا انترنتي او آماده دكرن و دهن هارتن ناف كومالا دولتا اسلامي داعش لإراق و لسوريا. كاربدست النرويجي دبيجن ملاكريكار ريبري كومالا مليتان انصار الاسلام يجاران لجموان زندان كري يك جگرتيانا و اوي آلیکاریا و گوهستناوی بکن جبو ایتالیا. دی داخوازی تکرین وی بینن ایتالیا. ام وی دخوازین لی پرز گریدایی دادگه هیا. اوی بریارا داویه یا دادگه هیبه. اوی بریار بده کانی رادستکرناوی دی پیک بی یا نا. ملا کریکار پاشان دی دمک کرده دی جنرویج بو ایتالیا هی رادستکرن. کاربدستین ایتالی ین زیروانی لپیوندی و چالاکین ملا کریکار دیکر دی بیجن وان 13 کس گرتنا لسي ولات أوروبي إيطاليا بريطانيا ونرويجي برپرسي أوبراسيونا هلوشاندنا فيكتوري تيرورستي دي بوليسي إيطالي دا قوت أفا گرنگترين أوبراسيونا دي دامي 20 سالان دا لأوروبا بيتا أنجام دان. هشداريا گرتنا ملاكريكار لنرويجي هابو بو سال و نيفين زنداني جبرگفايا كشتني وي لدجي زلامكي كرد لنرویج کربو و هر وسا انجامدان تاوان دی لدمی هف پیوینکا تلویزیونی دا. ملاکریکار لسال 1991 چوی نرویجی و هاتبو ناسکرن وکا گفه لسر اولهیان اجتماعی لی کاربدستان او نددا دست حکمت عراقی. کاربدستن اولهیه لإيطاليا دبيجن 6 اندامن كومالي لإيطاليا هاتم گرتن 4 لبريطانيا و 3 لنرويجي. جبلي ويجي كاربدست لإيطاليا، ألمانيا، فنلند، نرويج، سويسرا وبريطانيا دناف آفاهيا دا دقرن لكالوبل و داكيمانتان. كاربدست إيطالي قد ريبري في كومالا تيرورستي يب أصل كرت بنافي فرج أحمدا تيناسكرن وكا ملاك ريكار نها دزيندانكا نرويج دايا.